Take wood Micheloinen to one jas ke kwide. Lia wood ka mila de SSPDF wood jane jen chwale major makuch chol deng. Turo de janon nen jen magwazma jen chwale makuch chol deng. En makuch jen de SSPDF. Chaja ber gwa kur. Gwa de chawutin chiko kur chiko nyenke de ni SS chigo nyenge de ni SPLA IO chen madana ngai kone. Jen wood janga chaya jakre kur winimi. A major kakume kia ke de ni SSPDF. Makuch chol deng jen nan gwa kur dana chawutin. Mente kur ke de ni SPLA IO jen chaja mo ka bon medita long. An bodo dida mo che jako bodo wal kaje ko bon medit. En gwaza mo ka jomo chala te family de chala no nene major makuch jen me chaja ber ko bodan tegeje chana ka giada hospital akore me chaja ber gwa kure dana chituo kam dien ke kuma SPLA aigo jen wache tegen yen kel ray condition kam dit ka bodan tegeje wako kore me chi bon me chi dit ko chana ka giada ke juba chana ka teaching hospital la juba teaching hospital chana ndul waltin mayana ndul walo chen ngai kone chala kamen chal ke intensive care unit la ICU the doctor in kone let ka ICU chi kana report no nena would the mayor gore well ikala no major gore well ko wala to ko wala bom ko gore well alo gore mishal ka blood transfusion ka kore chushie mane chukanon no bika wur ka kwide gor ke rami momede riemde en wude me mede ka match ke de riemde de ka par ke de ka chat ko jen chat ka critical condition take a low blood. So ko kenche mane kariam dien kana waka jakel ko rim ka gul. The family de chikanon no de ka de mo karim do dien but kan ran kan jika family members me de rim de ko teach de ko lat point. Ka kwiko tele you chukanon no onon go nene buka yo bukan ka gor bari en baje kok rewi ki juba ka kan quantity ko de me yen yeda pan ke pan kaje mi she man jono kan on no baje dil tek lakin ko ram mo ci kor ci ter ke kuma SPLA IO ja jaga de ni SSPDF pinkir mi yadit ko de eden mi dit ede kir mi yadit mi she man jono no bikan ke teach. You can appeal for assistant. Gor can you that they would more they just work. Wa Kenya me kana lat. Chikono no de ka right. Ka kwar SSPDF. De ka right ka SSPDF. Point ganke. You cannot no bikan SSPDF bikan galalere no gwanda liwa. Ka jano take a bon medit. Waka gwanda. Chikana goro de would me they just work. Again, why SSPDF officers kwarkin when a commander kin water ramchi respond kaka no immediate support michigan mun what the two the me michi korche ter ka kwidiana tere condition come dit liwe then ka kore you che mane michi SSPDF title support mun kana chukana no bekan jango ken bekan gati go de tegwandien alagat ke wudu mene de tegwan inde jakan go de tigre de jakan chu nyaade chu goro barak kaniri dit nyaade chola bug makuch chu we ka social media chu appeal ka public tije so sudanis ni diala no de gwande tigre de jakan jaga tije no gora sponsoring gore sponsor ko kwi gwar liwe chaje ber kor kam de ni SSPDF kana de ni SPLA IO
jen a major ko kum SSPDF ka jen ra mangai ke senior figures a permanent individual mangai ke ti nyaada na te jeno gor jeno de gwade lok wa man yam chalat ti nyaada mi chalka bugo ti right karara dien midit mi chala gel arma char ya right ke je dol janga to nya right ke guru chala bola buk dol janga bo to right ka shwe denga jing enye janga te te ko te ke de ko lar tiken ka kwakton wan rienken batel mi chikena ngun chengna men teken ka kwa ka che ka ti ka lok ko riken ga kwa ki nyam che gujeno don ba tek wan ba je keneken watch you can no help can she mane can I want to know be can would me be can look chua book makuch you want to know by beneden college SSPDF senior government baganyo muko contact nyok you can SSPDF you can nyok muti kenka you can senior SSPDF officer when a military spokesperson lure kong you can get teach ka support ano lwagane gwanda liwa kangai kenan go wuda me arandien chanang na giada medre wike juba do dini kaden ka kor chwa transfer ke juba teaching hospital gwada ku chiman le oteje ka lwak chwa lure ko wa chwa teach enyo der gwanda der lwak lure na jogo no nena gwandun na me ko shalat ka social media oyen logu yen tike social media ka kwide a channel winmon kine bulok kana je wude me e de jien mla de SSPDF mu chu korwe nyen ke de SSPDF IO en ku mo ko le terika jay ka jeken chulurwe men laran mela spokesperson ko kuma SSPDF IO chular no chai bulok kine ye bulok no chular chulure konka jogono jana we are connecting content to social media ko shalar ko already kwa handle a chicken jogono public should handle that ko share man kulela sad news jene major makuchol deng ci yede ci jiɛɛn pan yede ci jiɛɛn pan ke ta kel 30 pm 1:30 pm ci yede jiɛɛn rewi ke juba jen aliam be long ko jen amide avoid no chede talk avoidable by the way cause take a look ariam gorkamo jen a officer ki de SSPDF a Woodwich County Kawarab State a jen wa disciplined soldier ka dedicated SSPDF officer ki SSPDF commander South Sudan che ledeka che jang ledeka banana man tuok major makuchol deng ka tajalat ke je nyeka kana gat ke e kenijen arami chilar long nana cause me wuda me arami ma mechewe wa ko nyenke de SSPDF ta abdu mo ka bomu ditun nyar men ci tuok shenga dana che bot kule jeka je tara mu ko remember tara mu loka ajan dana to ka de SSPDF jin mi chire ki jek cha ji lok de major ma ku chol de an ci yere je jiɛɛn ga jan tanen kon mene ci nyeka ci loydin je jadalong ka ci wul South Sudan ci loydin ci jet mu taw je de je ba ko taw wala so mene je guchen mi chit kana mene na me chi story real am tuok so be jelong Guru jano de kon dial tika ngach yende dial de tin taga SSPDF tin tar ka kur terien kiir ma yadi terien eka nyana mi jito ga major ma kuchol denga ram mo chuwe chele de ka ram dit jabay ken ci cha janken dit cha ganyo tech janken ga ngai keno dong ba je lel bi SSPDF senior government official bi kana lok en kuma man kul kala nangwa kur jani an kum ku le jaga wo nyin ke dini SSPDF IO jane rama cha mu ka bot kan le waaŋ kur
che bendul wal ka chala neten kon tin la doktori tilet ka IC unit la intensive care unit tiletin lar kana no jen riem de jen che kwayo alo de lokaken me charim cha ejek che family members be kana won ono de ka riem de kana yaleka kenyam cha nan ka giada dung de ni tintere wiki juba but still chao tin ko wer mo kele watch point tere re gumdi den cha nan chao jong gwa mo giada cha nan ku juba teaching hospital in gwa danan ku yere ko gentan remember that regimen log yene bialu ke je ke bay moj botin tiken ye bulwak ko le ci tere na ke ka karwade tune di alte teram dier ke je so na me e wud janka ka gat ketin konen chelat ke cikan las ke social media ajo no ko chala social media already ko ja handle e dun social media ko waliu na ran anyo ge de dien chan chan na social media gat ke tiken na me nyo da ngo no nge henga no nge jasluai kanonga gak so me jinde ja SSPDF ngada no run chai mi ko bot mi ken yu wankor ngada no taram be dir keje na me listen ke nyu nu nyot kan je yen wo mi chi abichar yen ta da na buwe ke yeno chi kan be dir in the end of the day ko ko ter ke kuma SPLIO ke de ni nyen yeno ne cha ji bi lo ka ken mi la jile lo dare la gwalong du mi cha lo ne ken akan sto la barar chi mi chi kan lo na ko cha linga na nana buara yitu kan tam what will happen ko chi lo re kong che lo no el lo ga chu jona wi kwa je handle ke social media che alat ke je te de laro abi balok de kan lo bele yo after that chi ngadel cha yire cha je ken jara lar ke no ne mitering mi tuok ramma mo ko ni consult teje akule lo kala je no lo ga mitedo te me che ne te gwe no te ka kwa ka te yo ka jang chigarai ke bat kan ka tit ke ja chukin cha men tin challenge neti a public figure ka te yo ka ngai ke no te ka ngak they have wealth but yes yet kan gorno bi kan ude me bi kan lok jan ta dan le rode so na me da gwano di na ngaje no jinde jamo ngade en go miti kwikir mi hadit ye nan kor me do run tegdu up to you a family do will been struggle kwanen major kor major midi ka SSPDF mi jen lele bin pale Japan ka wada wajira mo terang middle position what will happen to you mi chaji barke jay mo ko bot teram bi lech so na me listen en mi ci tuoga la jen ñu ko kut ñot ko ni jey ke ka jen chay nen ka social media gwaye jen jodanan goro de ñoya kel ka jen kujimene so chana we ka report do dien ko goro jen o bukono tukel gwazame bala reminding ka men dana shala da western embassies a ce jalat ka report dan men dana ci wubat cerle le gwatot western embassies cikan SPLIO cikan ka lardwer ka kwitor biel ke na kona chaka kuma SPLIO so chana jelingane western embassy ci garwa ka kwiko ci kuma SPLIO cikan torbele gana kapton nyin humanitarian embassy dun Canada, Germany, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland, United Kingdom, ke United States, chicken as well you can jogo no na instead of chalat a major general no John Luke Bayak kan Australian Jonglei State and chicken humanitarian organization vehicle chicken ka kapchong ki gor kan ode kan ka kef ya ga jogo no chi adelat ko kan torbiyela to kan kono kwana la lokaka and then she right chalade wouldn't la kuer gwad maka SPLIO gata da ne chalat keje a chicken lada wonena ala major general John Luke Bayak chalado man la rig janene kon tel medine nying humanitarian dene ka dene kep keje but and humanitarian la UN symbol dan use kana la laf keje ka turbil ano ko ba de ni SSPDF ba latin la de ni kuma ni ala tini yo biga ne ba mak a jana de ne kula lawo de mi yos kenyin kun yanji humanitarian ka time of conflict be abena loka yanji humanitarian but bel do yanji kuma a do ba de medine ya lawo no de yana
adin jal ka jamo which mean kan torbele de ka kap ko chikan bi jal ko cha ne bi na ka ka de ga de chunka men ma chirol cha gwa then de ga jal ka jal dam jal kan ge de ji humanitarian organization de kan let ken de kan carried out koma lat ko gwa ne de kontila western embassy lat kan ode kan pak ti mi cha ka bi yen tele kon ma ba no ne de kon chuch tele wada ba no ne de kon chuch ko na me ajana kan ve ko kon kwana la lokaka lokane den kon njoy ke nyoch lokane den kon njoy ke kor lokane den diala content ka bot ki te nyamu ka bot wan kor ka ne kon la jijwan loro bang natural sickness the reality lokaka ji humanitarian ka kan torbeli la kula jalo jalat kan no che de gwa engo adega kapchong but kuma SPL IO lat kan no nen chine lok but amum la yos ke adeni SSPDF ka jamo la kan ne kan ga larech anyo kwa me kwa transport ke jide ya ba ngani don ka nyimgi humanitarian so jen do bodan en kaf kan torbiyeli ke bat ket ngane kap ya chikan ko la do ne gor jen o de ne content la ji humanitarians they can neutral on this they can lan lat kan ka de ga long ne kon shu de no bi kan me bi kan ga non kare torbiyeli ki kan kwa bu na non re torbiyeli kan na mo chi chuon ka chi mugwa so na me ami chala de kan cha chu conclude no de ne den kon la SSPL IO de kan torbiyel de kan release ka SSPL IO ba akane ji humanitarian vehicles ten garga torbiyeli ka chimme de ka chi ka ko jidien jen do badana to gonum bagdian o lo kana telere ba da ka chi ngwana to ko ken ka chi ko art so jo me de gwano de yenaling ani bana jek kala radian chuje pero jono jin bi Nuer online TV channel bije support and wala changa badda ka pai kel ronkin dangro wije jandangro de bakel bana we kari podadian ani biata kamal bye bye